mchana wa leo tukiomba ruhusa ya hiki kikao. Kukaribisha hao waheshimiwa Kajiado South na wale wote ambao tunatamana kama viongozi. Sasa mwenyekiti wa kamati ya bajeti kwa kusikia na madiani ambaye leo kwa komiti ya na tumefanya kikao mzuri sana. Wananchi wametupatia mashida zao na ile kitu inataka kuwekwa kwa budget ya 2023 24, na unajua hii ni budget ya kwanza ya Kenya kwanza government ya bottom up, na wananchi wamefurahi. Tumetembea na sisi pia tumetembea tukiwa komiti, na wananchi wametupatia matakao yao, shida ya barabara, shida ya mashule, hospitali, shida ya maji na shida ya stima. Na wananchi maruta mawoni mao, and what we are waiting for is a healthy budget. Ile guteithia andu itu guthie mbere. It was for the whole of Kajiado, and not only for Kajiado, for the Republic of Kenya. And I am happy that they chose Kajiado North as their first destination. We've never had this in Kajiado North. So ni shukrani kubwa sana kwa mwenyekiti. Mwehoko munene muno tondu wa riri ona guka gututhikiriria ri, it is still a positive thing. Ni undu wa bata muno guka gututhikiriria na kumenya turenda atia. So it's all by faith. Ni turetikia ni gukwagira we have faith. Reke tugere makweteka tondu finance bill na maundu mothe ma thirikari maundu mothe ni matwaranaga hamwe, na uyu ni undu wagĩrĩirwo gũkorwo gĩko, na maundu manginya maragĩkora andu a Kenya ni maragĩkora andu a Kenya na maundu makoraga undu koguo nginya na marau matukora no tukota kuoya namo, na turakĩoya andu nginya twakĩra andu nginya makinyitĩrĩra thirikari guoko tondu nginya ni ura thirikari ĩgĩkorete hau ikorete. Tũngĩenda cukuru citũ cia Kajiado North na Kajiado County at large cituĩke upgraded, hasa ũhoro wa cioro iria ciana citũ ithiaga citukenagia. Tũngĩenda matwĩkĩrĩre bajeti itũ nĩgetha tũhote ciana citũ cihote gũtuĩka cihote gũikara wega na kũhũthĩra cioro icio.